ꯑꯃꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯃꯥꯏ area of specialization ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯡ ꯀꯣꯡ ꯆꯥꯏꯗꯅ ꯀꯣ ꯕꯥꯝ ꯇꯥꯗꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯄꯥꯏꯗꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯒꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯨ ꯕꯣꯟꯗꯣ ꯀꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ Hello, every good evening. Welcome to Manu Adna Manu Adna Member Udar Moksage. Manipur ki Langak Sem Kromotunda Hazik Lai Wang se Manipur ki Cabinet Minister Singsi Kanakana Wagani Habu Wang Sini Aduna Hazik Fawi in a Cabinet Minister Lautokraba Tongan Hogi Chingi Sharuktagi Lagre, Aduka Maitegi Sharuktagi Mui Amasu Hogi Home Minister in Lautokre, Aduka Makatara Pusidi Hogi Community Best Hazik Lai Wafum say Manipur Tongan Hogi ethnic communities Mayam Kaktari Aduna Tariba ethnic community Mayam Maraksidagi Tangai Fadana Handaki Lady Tam Handaki Laigriba Oigribi Irangziki Matung the Lakpa Sumba Anoba government Shida Ekogi Obisu PBU Ekogi Obisu PBU have you often seen Aduna Maroina Ninjang Bayabase Hogi Maitei Pangal Hogi Muslimgi Ichinao Singi Manaktagi Hazik Ladiba Jiribam Assembly Constituency Ketrigao Assembly Constituency Adu Loina Loinana Lilongi Assembly Constituency Haidibo Constituency Ahom Sida Ladiba Muslimgi Ichinao Singi Manaktagi Lairiba Minister gi candidate Kalakumada Makogi Oibasu Ama Happy Haiba Wafum Sini Adra Kanglop Kurumaki Hazik Kogi Anoba Langak Ama Anoba Cabinet Minister Kalakumadamda Minister Oheningwi Wafum Lay Adopo Oiriba Manipurgi Hazik situation Seda Kanglop Kurimaki Minister Hapang Amgado River Haibo Hang Sisu Acho Wahangni Aduga Amaromda Hazik Lairiba Koi Shores Kimatungina Manipurgi Handaki Oiriba Cabinet ki Ministerial अखोई कैंडिडेट लाउथोरपसी मसी सेंटर दगी लेपकनी हाइबगी वाफम भौलेरी मसी कराई भौक चमनो मणिपुर की हजिक पालिब लेंगाक्सी की पावर दा कैबिनेट मिनिस्टर खनबंग मरोई दबरा मसी सेंटर ना अरुम खलग दबरा हाइब वाफम सिने अदन लास्ट अखोई चही अहोम चही अनि सिना लांड हौखरे अदुगो चही अमना मणिपुर प्रेसिडेंट रूल नि अदन चही अनि सिदासु अखोइना उगिबसे मणिपुर की लेंगांग तौगदब थबक थौलम मयाम से सेंटर की इंटरवेंशन याउद्रगदी थबक तौब ngamdabagi wafam lei aduga handaki manipur da chahi ama president rule thamgibasisu center gi khoi thausil makhada center gi apama mongda manipur da President rule thamjale habi wafam duni aduna president rule se mapung phadringai president rule se adum laigadabni haiba tongan ba critics mayam khak leiri adu manipur gi hajik koi president rule se february ki tarik 10 ga ni thoi da loigadabni adu february ki tarik 10 ga ni thoi gi mamang da koi tarik ahum da delhi gi warep ki matungna tarik mari da manipur gi chief minister gi Warip Loki Wafum Ladem, Manipur, or taking ceremony Togre. Adura, Hajik Manipurgi, Hajik Laiba, ethnic communities, no one Mamingo in a Palabra Hajik Manipurgi, Quairigi Chauba, ethnic communities sing say, Maite Pangalere, Naga, Chinao sing, Loina Cookie, Gamadi, Maite Gini, Adu Atopo Kangu, Mayam Kulagaba, Adumba, Manipurji, ethnic bass, Badum community, Adumba, state Unkaksueri. Adura, Manipurgi, Hajik Lakadu, cabinet Sigi, Wafam si Manipurgi. Hajik taliba demand sing je fangadoribra tongan ba demand sing marakta khoige amso all Manipur khoige Muslim organization na chingba tongan ba MFO aduga BYPA na chingba loina na UMPC hariba organization singsina karigumba Muslim gi community gi marakta gi Hadak ki cabinet minister ma hapak taba targade tongan makhal ki dharna tawni haibaduni aduna makoina torkadaba dharna karigumba minister ki candidate moina nominate torkadaba targade hajik leiba sarkar sida masi community based ta masi aduma khoi gi leiriba irang se tongan ba irang amuk thokadoriba minister fangdabagi haibana chingba wafam sine aduna manipur gi hajik nauna khoi gi CM gi responsibility lauriba aduga masida lakadaba masigi cabinet ki oiba wafam hariba singsi kari fiom lakba yai hajik kuki gi maike de gi su manipur gi hajik laiba sarkar sembasi aningde even Cookie gi hajik khoi gi manipur gi deputy chief minister na chingba tongan ba LM Khaute na chingba aduga sanate hariba music sisu hajik sim khoi resign tawdabni habi gi wafum phau leiringai marak sida khoi muslim gi chinau sing gi oiba makhoi gi demand manipur gi cabinet ministerial hajik khalakpa matamda makhoi gi oiba music sing hapkadabni habi gi wahang sine hajik chaun lebase aduna maroina today we have a topic cabinet battle governance first or community so I welcome Oda Dr. Imnam Premananda, Head of Department, Law Department, Manipur University. Oda Premananda, welcome to Manu Utna. A very good evening.
Aloinana Oza Imtiaz Haibuk Mayumni, President All Manipur Muslim Students Organization AMSO. Welcome. Loinana Santan Akbam, General Secretary United Committee Manipur. He is almost on the way. Traffic tajik pallagalere heavy. So he'll be joining shown in Manungutna. So I welcome all the guests on Manungutna. Cabinet battle, governance first or community. Anvasi, Jose Zikioina, Karigumba Manipurgi. Anoba cabinet ministers in Kalakpada, Muslim gi Chinausing, Manaki Habak Tabadari, Tongantungan Makangi agitation, Tony Sarkari, Mayokta, Tonganway, Democratic or Conjunction, can have you from Singlere, Imtiaz. So, Imtiaz has like from the cabinet Sinakariumba, Manipurgi, Muslim gi Chinausing, Marakagi, cabinet minister ma pirak tabada agade hojik laiba sarkar hojik paliba anobo oiriba sarkar se kari fibam oirpya karma makal gi agitation lakpya kari karai bhawa kari agoi gi extendable oiba kari area lai koi organizing gi site gi kari ga mind meaning ano da yambo kai khumna butsari tamo hojik se manipur da matam sangna koi sahi ahum hendela ba phau da koi Manipur da tangdu leita da ba phibam mokal leiba hai ba tanja sida Manipur da khoi laiminari ba food khuding wakcha loina mak awa ba gi se kheng ji yaminara ga su lairi ba furup sing sigi oiba awa ba khudong cha da mayam thengkang ke da thengminara ga la ba community khuding makcha handak ki government sida maroina major community mitei adaga naga Kuki amadi mitai pangal Muslim diso aman hajariba hariba kano sidagi hojiksi Manipur da MLA humpu laibasi manungda kai Muslim laktagi MLA hum yaw basai hojik Manipur da handak nauna kai kai khum nazaraba yumnam khemsan mahna chief minister oibi mahki cabinet se kai minister manga Minister Mari wasak lau bisa. Sida community line da ngapagi mawong da koi mitai dana si minister aduga naga dana deputy CM aduga kuki da koi deputy CM amaga piraga aduga lehoriba community sing sigi maraktagi Muslim gi lairiba MLA humje. Makoi suloina koi ukandadi loina minister pai bada well qualified oira bra haina su khalle hari si Muslim sing si jo equally participate tawhallaba matamda Manipur da tangdu leita ba amaga transparency wana wari sana ba natra koi hojik even mitai ga kuki ga samjinna ba yada ba area adum people sing de lai si sing ja moi gi maraki transit tawna ba kano je tul la moi nai koi Muslim gi MLA sing sina minister mu oira tar ga di mohina adugi lambi du phoba clear oira pa ya ba gi expectation do khoi su lai je adu hojik mayam na de question tawning am su ai koi Muslim community gi organization sing na koi Muslim gi MLA sing je minister lemhori ba khamne dor ba tariat sida Muslim gi MLA sing sida minister and post PBU ha sida question tawning am de ai taw tabu Manipur da tangdu leita ba am hana nusi sana na le ba maheuron dagi koi Manipur sida loina am community khudima koi kan khudimak cha puru khudimak sel equally power sharing tawraga nusi sana na le ba mari do adui do akoina su handak ki nauna sema iba government sida adumak akoina su pam jai ba hojik kanogi MDA government se lak pasi sigi 2017 da lak hiba dagi di koi Muslim gi participation jai cabinet sida masing gi sunglang le ta handak ki sida di akoina mayam expectation lama khak tawje community khuding mak ki pira avni na koi muslim gi MLA hum sida su pirak tara gadi koi gi sothai ba minority community se minority minister ka se kai pirak tara gadi masina minority sing jeda koi gi awang ba thak ta bukhat ba mayam ga thongmana na chatnin na ba ta kitang kaino ta maklo woi ga rana khoi da expectation lama khak su tawje okay Imtiaz maroina hazik lairiba koi Manipur gi issue madi Manipur gi oiriba hazik gi present situation se yamna koi gi yam aruba yam sensitive area mo kisoi aduna hazik ki sida maroina koi community based da koi gi minister gi masigi posi yanthopati chumme na khanbra natragana maroina koi
administrative capability have that administrative capability ja mathau ta bara hojik laiba situation jira maram de akoina yeng madam da hojik maru ina muslim gi akoi sina hum have that ko hojik ki khetri gaw gi laire nurul hasan laire aduga lilong gi laire abdul nasir laire aduga jiribam gi laire aduna jiribam ahum je compare to mutam da akoi gi khwaidagi ariba politician jiri akoi gi lilong gi oi hojik se adu jiribam jiri seng hair gadi masi adu open ni ko masi lebak myam na haina bu wafam ni ai ne hekta bhab na sajalaga haibe yawnate jiribam gi jiri masi akoi gi even migrants ne bu hairi ni jiribam gi mla jiri ko bangladesh lom dagi lak bani ga haibe wafam bu lairi bani ba aduna adagi mo yeng matam da nurul hasan hojik politics te am nauriba capable oigadabra minister ma bai matam da adugi haibi wahang julai re aduna community based te yeng buji chumra hojik manipur gi lairiba phibam manipur gi situation jira natar gana hojik minister ama oibagi capability mathau ta bara maji kamaina yeng be tamo hojik se manipur da taseng hara gadi khoi ground reality ga khoi kanu ga se khitan khene hojik lairiba situation sida khoi ministerial post khar yen thore isida so khoi na dum kanu tore community basis ta khitang haidi government se khitang mara se na hojik lairiba amaga amaga samjannaba ya daba mawong da layu se masi taisinna na hona bada community basis lo da laga khoi ministerial post pirak pe na khoi wakhan su lai je aduga khoi gi hojik ki MLA ahum muslim gi se masi loina mak mai magi kanu dadi matik chare na khoi su khali hojik lilongi MLA Abdul Nasir hak minister ho pairame aduga mahak se well khoi experience lai raba MLA mani aduga khetri gaw gi MLA mak masa se taseng na gari yong dynamic leader amani masa se dum qualified oi jaba mi ne khoina magi activity dum khar so kanu da ujare ko aduga jiribam gi sida khoina kai matam du question lam he to masidi khoina tamo justify su tawning de haidi government of India na yaraga manipur gi kano sin yaraga masi MLA thare magi kano da ina question tawru gi mai tang nei na bai da su adu ma lai adu ma so mayam na yare na thaglam ne dum tang da magi activity mayam na ubu udaba ma anirak hanna MLA ko era pai che mangon su potential ama lai jaraba mayam gi seba tarwa bi executive ama oina thabuk tawbu ngamgani habagi asa do hoina loina MLA kuri makti expectation bi lai okay aduga maroina handaki akoi gi cabinet minister ji khan mutamda center gi khujin thawrang da center gi mokoi instruction da khalgani ya habagi wafam je kanai hogom si chumni ne khali natraga madugi potu na masi akoi gi manipur gi hajik lai ba CM gi makha da adum khanni na khanbra kamai yeng be tamo mase akoina yam kanna nainaruda bada hena aigi de wakhandadi kan tawi haidi chief minister magi power se aphung bada nang tra road bada magi power dum leiram gani maga punmina da mai collect se maga sanada ba maga kano to no ba mema mukh magi kano da collect yaushalati magi kano se sarkar se matam sangdraga su maphung mara chepa ngam gani ba thaja de to magi se power am de lang tabu tabu BJP kon meyam na so BJP gi di magi party gi principal lai je abagi kano dagi kano to rakani haibagi ama akoina hainari sidi masidi akoi myam gi kanu ne akoina field da jangchil dabni na madada akoina yam kana naina ba amadi ai gi yam kana pam de haidi chief minister gi magi collection ba se mai su right blue hai ni da akoina ja okay aduga imtiaz maru ina handaki chief minister se yamna neutral loiba adu yamna powerful loiga da ba aduga yamna akoi management haigidabni haidana center da gi khalak bani maramdi last sei home hanagi chief minister je totally fail oire aduna nang resign tawro jo haiba samana na manipur resign tok thokre ski madungda manipur president rule lai madungda anoba lenga am lak madungda center da yam komna khanar madungda manipur gi BJP MLA me aw khakna one time club yanar madungda manipur gi chief minister sri yumnam khemchan oi gi wari duni aduna hojik manipur gi anoba khoi gi cabinet minister sing khalak matam du jo yam neutral oina khalakani habi gi asa laibak me yam tawri hojik se adubo by chance kariumba manipur gi handaki cabinet khalak matam jida manipur gi hojik lai ba pangal akoi maitai pangal chinau sing gi yawlok tare habi gi madugi example da piraga matungda kariumba yawlok ta bada ragadi manipur gi idea of manipur je akoi gi state government na thuai ren lawdoira natraga center na thuai ren lawdoira 5 minute to dai kamaina yen bi be dai da sitamo akoina idea of manipur si sagat na ba hotna bada akoi gi hojik leiba chief minister sida daita si dum pi badi hore wasak lau hore lem hore ba ministerial post kar se
मागी कंसेंट से तसेंगना लौरकनी इवन कनोना सेंटरना कनो तौर अफोदा अदुबु मणिपुर से हजिक की लेरिबा सिचुएशन सिदा मणिपुर से शांति लेबा पुन्ना मयाम से कम्युनिटी खुदिंग से मागी मतुंगदा मागी कनो सिदा लेंगाक शासन सिदा सब मानना कनो माइपुना पुमिनगे समिनगे हाइतारगदी मागसु एखोगी हाइबा कम्युनिटी सिंगी अगर कम्युनिटी खत पुसिनबगी नतबदा सिदी मयामना उरब पोटने कम्युनिटी की कनोदा उरगा हजिक मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर खर पीरिसे अदुम उरेदना सिगी पोसिदा अखोगी मुस्लिम की लाइरिबा एमएलए अरु हदकी कैबिनेट मिनिस्टर जे इम्फाल द पीबे नतिको दिल्ली दगे पूरा लाखिबा गातनी को हदकी कैबिनेट से हाइदे मणिपुर की कैबिनेट की पावर की मदुगिना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की पावर की मदुगिना पीबा हाइबदे इम्फाल द पीगदबनी इम्फाल द मयामना यादे हाइबा इवन फ्लोर टेस्ट तरुबा पीगदबनी तबुदबो हाइरिबा मयामदि मपानदगी लोइनमक दमी लोइन थारागा मिनिस्टर लोइ ओइगिबनी को हदकी मताचे ममांग द पीखिबा खरसिबुदि दमन ओइजरे लेहौरिबा खरसिदि मागी सुंसोयतना मागी पावर खरमसु यावगने अखोने एक्सपेक्ट तौ अदुकांदा मागी लेंगाक्सी माकी मखादा लीडरशिप मखादा तौदोइनिना नौबा चीफ मिनिस्टर सिना माना ए सुमाइना आइगी कनो सिदा स्टेट सिदा आइगी शासन मखा सिदा सुमाइना अखुबा मियेंग येंबा मानबा थौंग सि तौदबिदा लोइनमक्ति इक्वली शेयर से तौमिनरगा मणिपुर से तंदु लैतादबा शांति लैताबा लमदम ममोइबसे शांति लैबा तंदु लैताबा स्टेट अमा ओइना पुरकना फोनबदा मखोइगी हाइरिबा कम्युनिटी सिंगी एमएलए सिंगसिसु पावर शेयरिंग तौबा दरकार ओइ हाइबसे माइसो स्ट्रांगली स्टेट अमादि लफम थो एक्जेक्टली अदुना मणिपुर दा कांगु खुरिमो की मागी ओबे मिनिस्टर ओइबा ओहेनबा पामगी मरम सी ए वेरी सिंपल फैक्टर नि मरम दे मागी ओइबा कम्युनिटी की डेवलपमेंट वर्क्स न चिंगबा तोंगान बा अखोइगी लाइरिबा हेल्थ सेक्टर दा अदुगा एजुकेशन सेक्टर दा पावर सिनबा अदुगा मखोइगी ओइबा खोलाउ ताहानिंगबगीदमक्ता मसागी ओइबा अखोइगी कम्युनिटी की ओइबा अदुगुंबा मियोइसिंग मिनिस्टर ओहेनिंगबी वाफम नि सैदा यामना हेक्ट पर्सनल ओइबगे अदुमबगी वाफम दि लाइते हाइबगी वाफम दुनि एनीवे आई उदप्रेमादा लाक्तरङैदा आई शान्ता हन लाके शान्ता हजिक लैबा अखोइगी कम्युनिटी बैलेंस तौबजु याम इंपोर्टेंट ओइ हजिक लैबा फिबम जरा मरमदि लास्ट सही होम मणिपुर जो वामिनरगा लाबने एट द सेम टाइम अखोइगी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज याम इंपोर्टेंट ओइ हाबिदारे अदुगा अमरोमदमो लेंगा की गवर्नेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हजिक लैबा मणिपुर की इश्यूज की मतंगदा अदुना हजिक मणिपुर लेंगा की नौना फॉर्म तौरबा लेंगा से गवर्नेंस ने इंपोर्टेंट ओइदोरिब्रा नत्रगना कम्युनिटी प्रेशर ने इंपोर्टेंट स्वाई अनि जे कमाइना बैलेंसिंग तौबे शान्ता आमदा एक रम हाइजगे को कम्युनिटी पॉलिटिक्स है पोचे इंडिया दा गने कम्युनिटी लेवल दा पॉलिटिक्स तौइजे इंडिया आमदा इंडिया ना लोइ तौमा इंडिया तौंगनी पाकिस्तान तौ माले अदगी बांग्लादेश खर तौई नेपाल दा क्या तौदे हिंदू नेशन ओइ को मलेशिया तौदे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाम तौदे लीडर से वंस खन करकांदा यूके दगदी इंडिया मजान प्राइम मिनिस्टर ओइ खलेबनेबा न्यूजीलैंड ओइ खलेबनी को अदो अखोई इंडिया दा लेबा कॉन्टेक्स्ट से यूपी दा बिहार दा हरियाणा दा स्वाइद चटनाबा स्टाइल दो मणिपुर दा हंदक लाके तौवेबा लाफलाय हाय तारे यूपी बिहार दा मसी ओबीसी होजे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट दा ओबीसी मसिंग अतुकिम ते यामेबा मिनिस्टर सिंग से कैबिनेट से को सादे पॉइंट द मुक्त सौगे इम्तियाज कई सादगी वफम जरा इम्तियाज ने एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन मरक द पॉइंट हब्सनिंग बा नत्र यानिंग दे का हाइवे लेरगजो यू आर वेरी फ्रीली टू से एनीथिंग मरक तम हाबी भी आइको मरम दि हजकी पॉइंट द शांतगी जो वफम थमकदोरी अदुना इम्तियाज की ऑलरेडी कमेंट में हम खक भी गरे अदुना इम्तियाज की जो अदुम मरक द पॉइंट हब्सन बियो अखोई इंडिया दा याम नुंगाइतु से कमाइन तौगे गांदा अखोई जे वोट खोम मतमदा कम्युनिटी सिजनरगा वोट खोमनिना को वोट समना हायदा होजे अखोई ये कनो से यूपी दा बिहार दा चनब स्टाइल दो मणिपुर दा लापसे अखोई दी तसेंगना याम नुंगाइजदे हाय तारे नावाय अखोई अलीमुद्दीन चीफ मिनिस्टर ओइ मतमदा मणिपुर से कंट्रोल तौनो होनाबदा मैथैना ओइगदबनि हाइगिब लेते रिसांगैसिंग ओइ मतमदजो अखोइना हाइगिब लेते सैजान ओइ गानसो हाइगिब लेते अदगी मसाइगी मसिगी पोलाइसे करम गांदै लाके ना हाय गांदा मरुइना कनोगी ओक्रमी बोबी पालिंगै मतमदा ऑनरेबल नसीर मिनिस्टर ओइगिबजे हे काबो ओइ बोरगने काबदा ngai द मिनिस्टर ओइ बोरगने बसे सेकेंड काबो बोरम दो मानदे खमदा हा मा काबो बोरम दो मालेको दगी मसी अदुइ मतुंगदा मिनिस्टर फंगी फंगदगी वाफमजे सुमाइन सुम येना तागदी बामोन की मिनिस्टर की कदाई बामोन दी बोट पोका दे
बामोन हम तो वोट का याउदी हो जिके इवन सोशल मीडिया दे हजिक जोक सोने थाकला बुला सनामईजम गे कांगू को पुगन मते अदुना तोंगान मम थंग सनामई दुना मु तोंगान थंग जेबा हदि ब्राह्मण ने जे पूरा कैटेगरी में दा याम स्टाइल में ले दिम लेबा तोंगान को ब्राह्मण की दे एमएलए बो का याउदी बा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ता कम्युनिटी अपीस तौना होना बदा कम्युनिटी पेलन ना होना बदा सगी केंद्र अमदा पागन मसिंग याम गिबा मैतई का पागन गा सगी नागा का कुकी का समना है कबुई होई कई होई मसिंग यामी याम दे मसिंग थिना कांदा थिना रखदा वोट कोमदा अखोइना मोइदा समना है अखोइना पागन वोट पिरोइदबनी नत्रगा पागन मैतई दे पिरोइदबनी अखोइ मी थागतगदबनी हाइबसिदी अइगे कम्युनिटी लेवल दा कम्युनिटी साखोन तौबदा माना समना है शांतना वोट लेपगा शांतना वोट कागरगदी पागन गे गेम येंगोय हाइबबौदी अदयबौदी याव मालेबा वोट तको मरमदी कहीं है मधुदा एंटी पागन फीलिंग नत्रगा एंटी बामोन नत्रगा एंटी कबुई नत्रगा एंटी नागा है सॉरी एक्टिविटी उच्चबनेको वोट काग्रब मिनिस्टर मुनब है वोट काब मीद मौनेब काग्रब माना पार्टी ऑफिस पार्टी हाई कमान चीफ मिनिस्टर माना लॉबी तौजगदबने को पब्लिक सिजनरगा लॉबी तौहलोइदबनेब पब्लिकना अखोइना चोंथोगा मिनिस्टर फंगदे यादे हाई तारदी अइगे ये स्कूल केंद्र दा उस स्पीकर लेजे मासो तौथो चीफ मिनिस्टर ओइदे यादे ना अखोइगे ये स्कूल केंद्र की स्पीकर जे मा तो अदुगा नंग स्पीकर जे रिजाइन तौगदबने नंग चीफ मिनिस्टर ओइदबा सोया रोय ना अखोइना हाई तारदी मा चीफ मिनिस्टर ओइनबा मा रिजाइन तौरगा चीफ मिनिस्टर की फाइट तौगदबा यावगद्राबा मुन्ना खनजेबको रा पॉलिटिक्स से अखोइना प्रजाना चोंथोगा नंग नसी ओइदे यादे हाइबौदी याब्रा इलेक्शन लेप मतमददी वोट फंगनब होनबदा याब्रा वोट पीदबसिमा अखोइगे पावर ओइब्रा समना हाइबदा अइना से समना लिलोंग केंद्रदा मैतैसु पागनसु ताइ को अखोइना लिलोंग केंद्रदा नसीदा वोट पिरुतागदी नसीदा वोट पिरुतादि मा मैतैगी गेम ओयना अखोइना हाइरुबदी यायबा अदुगा अमु समना हाइबदा चजिंगदगी नुपा अमा थोलागा नसे समना हाइबदा करम सामना वोट लेप मतमदा माना वोट काग्रगदी चजिंग केंद्र से मुस्लिम ताबसिंगदो कराम सामने येंगोय अदुना अखोइना वोट पिगुम जायबौदी याबा यायबा अदयबौदी को कम्युनिटी वोट से अदयबौदी चपे याय अदुई मतुंगदा वोट काग्र मतुंगददी अखोइना मिनिस्टर फंगद्रगदी एजिटेशन तौनी नत्रगा कहनी को कहनी अखोइ लेबाकते इरांग तौनी हाइबदुदी अदुबौदी खतंग आई वाखंदा आई मोड ओइना हानिंगदे हायताय को मदुगी लॉबी दो पॉलिटिशियन सिंगदुना तौजगदब लॉबी ने याम सेना हादी को केन मोय एमएलए अहुम लेरी एमएलए अहुम दो अमदी कनो ओरंगनी एनपीपी ओरंगनी अमदी एनपीपी ओरंगनी एंग खनबा जेडीयू मा एनपीपी अमनेबा जेडीयू सु बीजेपी की कनो एनडीए की पार्ट अमनेबा अदुसु मिनिस्टर अमा तुम लोबे याय मोइने ngam हाइजसिंग जरी एनपीपी की ऑलरेडी नते एनपीपी सु अनि लोबे यायबा अदि कैबिनेट मी तरे निपाल लेगदा मोइसु अनि लोबे याय इधर अदोय दादी होजे शेड्यूल कास्ट की जो मिनिस्टर अम बंगम दोक्ता शेड्यूल कास्ट की दा दिंगूगा सेमाई की सिगा अदगी कनोगा अखोइगे सेमाइने अदगी कनोने थांगसु ओरम बेय को आई वाकन को थांगसु ओरम बेय अदुगा कक्सिंग की एमएलए जिने अदगी सेमाई की रोबिंद्रो सिने मोइसु अदु दादी मिनिस्टर फंगम दोक्ता अंदर कनो ओय हाय तारगदे समना है ओबीसी अदगी कास्ट अदगी रिलीजन दे यंग तारदे को अदुना होजे दिल्ली ने सानरप पोटसेदा अखोइना चंगजलगा मसिदा यावसलकांदा पीस पोरकना होनाबदा पागल इचिनाउगी सेलुकासिंगी बामोन इचिनाउसिंगी सनामहीगी क्रिस्टियनगी रोल लोय लेबा वरिबोबको अदुगी रोल मैमदो अखोइना ngसाइगी माई मागी पॉलिटिकल लेवल दा लॉबी तौबदो अदु उगदबने अखोइना चोंथोगा मदुगी पीस पोरकना होनाइने मैम पुंजनना होनाइङाइसिदा अखोइना करीगुम्बा कनो तौद्रगदी अखोइ एमएलए फंगद्रगदी से समना हाइबदा होजे शेड्यूल कास्ट कक्सिंग नमु तौरे एंकलोने कक्सिंग एमएलए नत्र सेगमाइगा मोय अनि मानग्रगा मोय अनि द मिनिस्टर पी द ताडी सेगमाइगा कक्सिंग द लंबी चपे यारोयना हारक ताडी मदु अखोइ एक्सेप्ट तौगद्राबा स्टेट की गनो मोयना अदुगी अदि नते आई हाइजे अखोइ हंगर स्ट्राइक तौगे हादि मदु याबा कंडीशन ओइब्राबा अदुइ दु कितंग फजना खनमा म चंगे मिनिस्टर बर्ड की दमक लॉबी तौबसे ऑनरेबल नसीरना इबोबी और क्रमी बोबी पालिंगाइदा फटलाउना वोट कागा फटलाउना मिनिस्टर ओइ पंगतादे मधु मागा सीएम गा नगनबा मा पार्टी लेवल दा माना तौरम थबकसिंग को अदे पार्टी की प्रेसिडेंट ना मा याबा दिल्ली ना मा याबा मखा पोलेबा को अदा अखोइना पब्लिक प्रेशर ओइना तौरकांदा मिनिस्टर लौबा हाइबसिदि आई वाखनदि ओइथोक्तबरायना कल्लेबा मसे आइना
एजिटेशन तौनी खोनी हाइबदुगी ऑब्जेक्ट तौर हाइब नतेको आइना वेट तौर येंगबै वानी ngसाइगी शेड्यूल कास्ट की जिगा ओबीसी की उजिकी माइनॉरिटी ने हारि जिगा वेट तौबै वानी को आइजा अनि दु वेट तौर येंग मतमदा अनि मक्से एजिटेशन जे तौबै याबगी मोंग लेबा अदुरा कईगुमा अनि मक्से ना एजिटेशन तौर तादी अखोई चीफ मिनिस्टर से अदुगुम एजिटेशन सकम तौगदरा अदुगा एंगल अमरोम दे येंगांदा कुकी की कॉन्टेक्स्ट का नागा कॉन्टेक्स्ट का मैतैना चीफ मिनिस्टर ओइबगा हंदकी इरांग मनुंगसिगा चाही अमा सीएम लेतबा गवर्नमेंट लेतबा सिगी मसीगी वारीसिना मु एंगल तोंगानबमने मसिदैदा आइगी वाखंदा दिल्ली ना सीएम पिरकपदा नत्रगा डिप्यूटी सीएम पिरकपदा पंगन निचिनाउसिंगबु नमधरगेना खल्लगा पिरकपदी ओइरमद्रा हैना खल्ले मरमदि कहिनो आइगाना पंगन निचिनाउसिंगा अखोइगी मणिपुरगी लेरिबा लेंगाक्सिगा येलोंगैदगी अखोइना पोक्त्रिङै मतमदगी 1950 अखोइ 70 स्वाइ स्टेटहुड फंगबदगी ngasi बाउदा लाकु मतमदा मिनिस्टर बर्ड नत्रगा पॉलिटिकल पावर की दमक पंगनगा अखोइगदी मैतैगदी मुक्नगी लेतेबा पंगनगी ओइबा तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट तोंगानबा टेरिटोरी कल्चरल काउंसिल को पंगनगी नारोन मैमगा गवर्नमेंट का वारी सानबा कइम लेते पंगन एज अ पार्ट ऑफ मणिपुर आइडिया ऑफ मणिपुर मनुंगदा पंगनसी अखोइगा तुनरगा चटमिनरिबा अदुगुम्बा फ्रूप अमक ओएबा इचिनाउसिंग ओए हाइतारेको कुकीगा नागागी कंटेक्सना तोंगालेबा नागागी दी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सी 2029 की इलेक्शन ममांगदा अमुक्का प्राइम मिनिस्टर ना न्यू कमिटमेंट पीबा याबगी स्टेज अमा लेतेबा अदुना मरुएना थुंगलंग मुइबा हंजी मणिपुरगी ओइबनिना नागास मयामबु अपीस तौबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रेटजी अमा तुम ओइगनेबा समना हाइबदा नागालैंड की ngarang अमित शाह फमिना कांदा अनौबा काउंसिल अमगी दमक नागालैंड की अनौबा नेगोशिएशन अमसु तुम हांदोरे इसिनेबा अदुना सेंट्रल गवर्नमेंट अमदु अपीस तौनबो होनबदुमा एंगल अमा ओइगनेबा अदुगा अमरोमदा अमु कुकी की कॉन्टेक्स्ट येंगांदा अखोई की इंडिजिनस पीपल का अखोई नॉन इंडिजिनस पीपल की मरक्ता अखोई इंडिजिनस ट्राइब 36 ट्राइब को सिगा माइनॉरिटी चिनाउसिंग यावरगा 36 ट्राइब सिगी मनुंगा नॉन इंडिजिनस ट्राइब खरा अखोई की एडमिनिस्ट्रेशन दा वोटर मरक्ता अखोई चंगगा लेरे हाबसे खंगिनेबा अखोई हुजी सुजामपुर दा ngarang थोइबे इरांग दो याम क्लियरली विजिबल ओइसिनेबा अखोई की सॉरी अखोई लोकल कॉन्टेक्स्ट दा मणिपुर की इंडिजिनस ना कनानो ना तबना कनानो इरांग कनानो तवे जे ओपन ओइना उरिसिनेबको सिगी मरक्ता अतोपा ग्रुप हाइतारे समना हाबदा बामोन सनामही नत्रगा ngसाइगी आइनो जी हाइजबा शेड्यूल कास्ट नत्रगा पंगन निचिनाउसिंग सिना यूनिफाइड मणिपुर अमा पोरकना बोहनाबदा मिनिस्टर की दम ओइबगी दम ओपन लॉबी तौबसे मसी आई वाखंदा खितंग कहने को आई हाइजे बैक ऑफ तौ हाइबदे नते को मखोई राइट ने को तौबदबु पॉलिटिकली थ्रू एनपीपी की जु थ्रू कोनाट संगमा अदगी थ्रू अमदुसु अदमाइन तौहनिंगेबा अदुना अदाई जगह दुददी मानने येंबे यादबा जगह याम यावरिबको अदुगा अखोइना गवर्नमेंट जु उरमगनी अखोइ सिदैदा शेड्यूल कास्ट कैम लई शेड्यूल ट्राइब कैम लई ओबीसी कैम लई पंगन निजनाउ की पॉपुलेशन क्या नो अदगी अखोइ की इंडिजिनस ट्राइब की मरक्ता नॉन इंडिजिनस मी संगन मकनानो औदी अखोइ सी कंटेक्स्ट सुम येंगतारगदी मणिपुर याम पिक फुरुक कनो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन तौ मतमदा अखोइ से कनोगी कांगपोकबिरोंगी नत्रगा अखोइ मथक की उखुल की करी की स्वाई की साइकिल की स्वाई इलेक्शन तौ मतमदा कोइरेंग आइमोल चोथे सिगी ट्राइब सिंग सिदी मोइदी मपुनसीदा एडीसी वोट पोका मोइबा मरमदी मोइ पॉपुलेशन लेतेबा बट देन मोइदी माइनॉरिटी ट्राइब नेबको अदुदादी मोइसु अखोइ माइनॉरिटी ट्राइब ता अखोइ एडीसी की सीट अमा कोटा अम पियो हाइ तारदी अदु पीबे याबा कंडीशन होइबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पीरिबा आर्टिकल मैम सिदे पीरिसे कोटा अदगी रिजर्वेशन गाइना पीरिबा मैम से माइनॉरिटी की लेवल दे येंगा पीबनेबा पॉलिटिक्स तदी राजनीति ददी अखोइना मसाइगी सॉरी मिनिस्टर बर्ड नत्रगा आइबु वोट का लो आई खतंग लेफल लो ना हाइबे याबगी रूम दो आइदी लेतबरा इन खल्लेबको हान मराउन से इसमाइन थमसे ओके तामुना कनो ने तामो पांगन की कनो सिदा एमएलए सिंग द मिनिस्टर पीबीयू हैना कोना डिमांड तान बसिदा अखोइगी फुरुपता अदे कांगुते येंगा क्वेश्चन कनो तौरदी पीदना होनरदी अदुमती लांगनी पांगन की सुदी पांगन मियाम न खांगे पांगन की रिप्रेजेंटेटिव थारिबो मयाम से अखोना अखोइगी म्यूट नती हाबदी नती अदुबो माइनॉरिटी कम्युनिटी अमोइना कम्युनिटी सिदगी लाइबे एमएलए सिंग से
सी मरक्तगी रिप्रेजेंट तौरीबसिंगसिना पांगनगी कोर ओइबा इशूदि मोइना खांगे मखोइना एग्जीक्यूटिव पावर से मोइगी मुखुत्ता लेरा कांदा हाइबा सोथरिबा एरिया दुदा खुद थारपा ngamgani हाइबागी अखोइना सिदि गवर्नमेंट दा अखोइगी हाइफम थोपा राइटफुल ओइबा कनोनि खल्लगा हाइजाबने अदुगा निंगाई कनबा मीना अखोइ कनो तौबगी कनो चाइदो अदुगी टाइप तौदुदि एकदोन कुकीना समनाय कांदा कुकीना डिमांड निंगाई कनबगी डिपुटेशन पीरिब्रा नत्रगा नगाना कनो तौबगी डिपुटेशन पीरिब्रा न सोंद क्वेश्चन दो लांगागदि लालानेबा कम्युनिटी गी मनुंग द लेरिबा अखोइगी पांगन फुरुपसिदा सोथरि म्यामसे तमो अखोइगी एमएलए सिंगसे सिंगसिन हेना खंगनी मखोइना कनो से एग्जीक्यूटिव पावर से पाइरा कांदा सोथरि रे अदु थाबा ngamgani अदुगा अखोइगी सामना आइना एग्जांपल अमा पिनिंग बसे हंदकी इरांगसिदा मितै एमएलए सिंग कुकी एरिया दा संगमदे कुकी की एमएलए सिंग अखोइगी तंपाकी मितै एरिया दा संगमंगमदे तबु एमएलए सिंग मनक्तगी संगबा अखोइगी नागागीदगी पांगनगीदगी यावै तबु नूर हसन चुराचांदपुर चलगा अदे कनोदा चलगा महाना कुकी सिंग वारी सारोबगी अफुंग प्रोग्राम यावरबगी अखोइ अदे मिटना उरे सुगुम ट्रांसपेरेंसी ओइबा कम्युनिकेशन गैप लाइबा सिंगसे लोइना ऑन राउंड यंगन खुलिबक येंगा अखोइसो एग्जीक्यूटिव पावर सिदे याव तारगदी पांगनगी छोथरिबा अमदि अखोइगी मणिपुरदा अमगा ताइसिन वालिबा पोचा खिजेक्तो असु पांगन रेस्पोंसिबल अखोइगी मणिपुरी की लीडर अमोइना मणिपुर मसा अमोइना पुनमक्सी नुसी जामना चटमिनना होनबदा दायित्व लफम थोई दायित्व लफनलिनी हाबा पोतो yes अदुदा हजिकि लेरिबा डिमांड मणिपुर की अनौ कैबिनेट मुस्लिम की मिनिस्टर हापकदबने हाबस मसी डेमोक्रेटिक डिमांड ओइना उरा सोमना कना तानबी मतमदा नत्रगा मुस्लिम की सिविल सोसाइटीज नत्रगा स्टूडेंट्स बॉडी मैम खं तानबो अदुना डेमोक्रेटिक डिमांड ओइब्रा नत्रगना मसी जमजमबा कोइगी डिमांड मा हाइबा दारे को मसी हाकी कम्युनिटी डिमांड मा ओइना तमो मसी आइगी कनो व्यू ददी अखोइना तानजरे सि डिमांड से डेमोक्रेटिक डिमांड ने खल डेमोक्रेटिक डिमांड से सेंग हागे डेमोक्रेटिक डिमांड से अदु मिनिस्टर मा एनी कांगलुप अमना अखोइगी कांगलुप की मियो मा मिनिस्टर होइना यादे हाबगी सिक डिमांड से तमो अखोइगी फिल द लेरे बो कोरि सुसिंग कि लोइन खांगे अदुगा हजिक मिनिस्टरियल पोस्ट कार पीरिसे सिगी कनो से अखोइ मयाम के फिल द लेरिबा हजिक मयाम उरबे रियलिटी सि उरगदी मिन अखोइगी डिप्यूटी सीएम पीरिसिंग से अखोइने इफुंफुन उरगांदा कम्युनिटी बेसिस द पीरिने हाइदि नागा अमा कुकी अमा अदुगा चीफ मिनिस्टर दना मितै मेजर कम्युनिटी मितै द स्माइन तौरगा पीबसे अखोइ लोइन इफुंफुन उरने सिदा क्वेश्चन कमियन तौना क्वेश्चन तौना अदकी मिनिस्टरशिप खलकपगी सेंटर ना डिप्यूटी सीएम अनि हापकपगी उइथोप याबा मरम जे हजिक मैतै मदि कुकी की मरक्ते अचौबा अखोइगी क्लासेस अमखक लेरे अदुना कुकी की माइकेदगी जो डिप्यूटी सीएम अमा पीबा मैतै की माइकेदगी मेजॉरिटी ओइना लेरे हाइबगी वफम नत्रनसु अखोइ मणिपुर की हजिक लेरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जे याम इम्फाल की मनुंगदना काहेना खरा बखै फत्तन ओइ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जे चिंगदि थोल बोइसु उदे हाबदारे अदुना अदुगी बायस लेत मोंदा सेंटर दगी लेपा मदुंदा हजिक मणिपुर की मखाताबा मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट मे आम खक्सु सेंटर की लेपा पया ओइ उइथोकुदन मरमदि अखोइ ngasi बो उरको मदमदा मणिपुर की हजिकी पालिबा लेंगा हान पालमबा लेंगा से अदुम सेंटर की इंटरवेंशन दा सेंटर की मखादा सेंटर की एनी काइंड ऑफ कमांड की मखादा अदुम थबक तौबगी अदुगी अचौ ममीम खक्सु उरगा लाक हाबदारे दु तौ तमो हजिकी बीजेपी ना लेंगा कनो तौरगा सेमेब एनडीए गवर्नमेंट सिदा जमन से हंगी वारी टेम तंग अखोइगी चुंगसिनबा सरकार से यावसे जेडीयू यावरे जेडीयू की एमएलए अखोइ पंगल सिंगदगी यावरे अदुगी एनपीपी की अखोइ पंगल दगी यावरे अदुगा आमना जेडीयू दगी बीजेपी दा जोंगसिनगिबा मुस्लिम अमा अखोइगी जिरिबाम गिसे माचु यावरे हाइरि सिंगसे अखोइगी एनडीए अलायंस की कनो ngaktaneba sida ministerial post se piba matamda rightful oire अखोइगी मागी पार्टी दु खक्ता अखोइना उबदुदी अखोइगी साइडगी दु उजदे हाइदि मोइसे एलायंस होइना लोइना पुन्ना ग्रुप होइना थबक तौमिनरबनिना सिगी लाइरिबा कम्युनिटी मयाम सिगी सोथरिबा खुदिमक्सी मणिपुर से चपमानना थोंग मानबा अदुगा साउखतो मानबा अदुगा कम्युनिटी खुदिमकना पार्टिसिपेंट तौबा गवर्नमेंट अमा लेंगाक अमा ओइहनजे हाइतारगदी पांगन से एलिस्ट पांगन से मिनिस्टरियल पोस्ट से पिफम थोइ हाइबा क्वेश्चन दोने अखोइन हंजरे ओके well and good Manipur की हजिक लाइबो कांगलुप सिंगी मरक्तगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯏꯝꯇꯤꯌꯥꯖꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯟꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯚꯟ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯗꯨꯁꯨ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯦꯝꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯂꯝꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯇꯦꯜ 24 ꯑꯋꯥꯔꯁ ꯗꯥꯎꯟ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯧꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯟꯗ ꯊꯝꯕꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯇꯧꯏ ꯏꯚꯟ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯣꯏꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯕꯤꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯁꯨ ꯁꯥꯎꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜꯅꯤ ꯑꯝꯇꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯗꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜꯅꯤ ꯂꯣꯁꯦ irrespective to community line aduna adugi port adum chachabane idi logi satra moina na khwai ahamda khoi yengdoi si constitution gi provision yeng tare sarkar ai si nan muksu haire na amu halleroi 163 council minister to aid and advise the governor hai si government si ni council minister du ne government si ma real government si ma ni atai sok thok wi wani atai ma sa ni government executive powers mo ngod pai ni hayeng legislative power du budi MLA mayam na assembly da chang tau dui ni ado sima de 164 sima yam very clear oi tare sidani ngai gi kano na prem pebam na haidu lak tu si sai 164 gi clause 1 da hai si chief minister shall be appointed by governor kwa and other ministers shall be appointed by governor on the advice of the chief minister and the minister shall hold office during the pleasure of governor haiba sine wari je sida por ahum ni go yaw sia por ahum je ke ken hakanda chief minister si governor na hapani aduni claim tawra sarkar semi se adugini man hapani aduga atai minister hagati deputy cm di yaw de constitution da deputy cm is minister ne ba ko khasai thaina kari ge kana no deputy cm india ge ma hakhiba aduna hali akhoi gi advani hakhiba thaindo aduna adui matuna mamang ma hakhiba adugi wari ne duga hujiki deputy cm ji leipote this is nothing is a minister ni aduna cabinet minister ne ba ko ana hujiki poto luri si asengbadi chief minister sin governor hapani aduga atop lemho minister city adu governor hapkane tawdabu advice chief minister na tawdoine si hakho haidoine governor ki power leti hida akoi sida soina ini ko akoi swaida ni bera laisi whether our present chief minister has the know this provision or he will act in according to the constitution al center dagi si hapo tawdi yadre constitution violation ni asengbadi chief minister sina masi powerful adu oidradi yade ko adu oidragadi kanadi haidi constitution hai sidi atoba minister si mai timum semjo waibani leibak singa na aphama timum semjo waibani adu kana ta khuchang ba yade it should be done only by chief minister advice to doine ba si ji hapu homo saw x y z la kaino si hapu ga governor na hap doine sida khoina sida ni ko soiri si adu mun yeng bitare adai du katang ludi lui luruga su adu gi matung ne tawham thui tawdaga di bera lai doine ko adagi next tamu lai sina article 164 gi ano hapsalakpani 1A haisina 1A se kaino kanda hojikti mamang di akhoi gi nipa macha na ga palingai di akhoi nipa macha sine akhoi nam khangja horina atei gi nataba mana parm si shuti yam thayo kangi mung de meeting torni ntra swai meeting tor ngasi shuti thado e habol de thar toy adro khoi nungai gi akhoi na akhu matam ro khoi college kai bu toy bu ko mai thengna jare akhoi na ada magi matam si yam chawba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯖꯥꯠꯅꯤꯗ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 164(1)(a) ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 15% ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯨꯒꯤ 50 ꯍꯥꯎꯁꯇꯨꯒꯤ 15%ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ 15ꯁꯤ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯆꯥꯗꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯗꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯣ ꯀꯧꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯠ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 12 ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 12ꯇꯤ ꯂꯩꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ 12 15ꯗꯨꯅ 15 ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ 15% ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅ 15% ꯍꯣꯠ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 9 ꯇꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ 12 ꯑꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ 12 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 15ꯗꯨ ꯌꯥꯔ 15 9 ꯇꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 15ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ 5 ꯍꯥꯞꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯀꯣ 5 ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤएम ꯂꯩꯔꯦ 2 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 5 ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤ 8ꯇ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦꯕ 7 ꯔꯤꯃꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ 7ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯂꯣꯕꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯥꯝꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯏꯇꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 8ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯈꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟꯒ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯖꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯦꯗꯦड ꯕꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯂꯧꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯈꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯁꯤꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯏꯁꯀꯤ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯅꯣꯔꯠꯀꯤ ꯁꯥꯎꯠꯀꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯃꯇꯦꯛꯀꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯈꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯂꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯋꯥꯔꯤꯕꯣꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯈꯪꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯐꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩ ꯈꯪꯕꯗꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯩ ꯈꯪꯕꯗꯨ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯔꯒꯦꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯎ ꯃꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯦ 3ꯔꯛ ꯀꯥꯕ 4ꯔꯛ ꯀꯥꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯏꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯎ ꯐꯥꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯊꯣꯡ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯎ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯗꯦꯠꯁ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯠ ꯊꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ NDA ꯗꯦꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯐꯪꯉꯤꯗꯣ ꯃꯥꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗꯅ NPPꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯆꯥ ꯏꯔꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯋꯥꯜ ꯂꯩ ꯔꯥꯝꯗꯥꯁ ꯑꯊꯋꯥꯜꯗꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯥꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯣ ꯃꯍꯦꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯃꯍꯦꯁꯀꯤ ꯕꯣꯁꯇꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃꯗꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯕꯣꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯊꯤꯒꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯜꯂꯒ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯖꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯊꯤꯒꯥꯏꯕꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯃꯣꯗꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯋꯥꯏꯁ NDAꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅꯤ NDAꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯃꯝ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯃꯥ NDAꯗꯨ ꯎꯠꯅꯕꯒꯤ ꯁꯣ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯡꯀꯦꯖꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯁꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯗꯨꯃ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯅꯩ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯐꯪꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯃ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯐꯥꯁꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯤ ꯕꯠꯂꯣꯡ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯃꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯋꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯏꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯚꯤꯅꯦꯟꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯂꯤꯂꯥꯅꯤꯀꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯕꯣꯃꯥꯏ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ
religion si di politics mix to no si cocktail si am phate na haire ba ko aduna si illegal ni represent to people act 1951 gi makha da su religion gi politics samna ba yate aduna kayum ka da khoi si emotional oi ba da gi religion da based to hindu muslim ga to bo yaure ko masi ma so to bo yatre masi di against the politics ni supreme court esa bo mai just mapan na hai ni adagi represent people ang su yadre aku de secular sat palai ba ni na religion da based to minister pi ba si ma di yadre ar sima tawre adai wa khan da di ne masi phang da ba si mapan thok po si khatang phajaba wali akhoi group si minister pi un hai ba se masi mai di moi satra gi sangsthani su hai ko si sum khallu ni satra na ga sit pi ga ha ga phak ta ro adu di em su ga thokar tana da gi de sang tholak tana adu di kumai ama tan si di raj din level da politics to du ne mo jam sing tare minister phangi dai hai to hojiki du da adai du da lai du ni ne geographic area di ga region based Martha Kanoda Mahasa Haga Marathawa Amapiba. Later, the Osman Aurangabad Labor Saigi, Aside Amapiba, Napur Side Amapiba, Taunari Migiti, Central Kanodem Piba, Nabi Mubadem Piba, Kaimoi area, Rizangi, Ahin Baduna, Toto Taunabi Ko, Adagimo sugar factory get Taunabanina, sugar bale to piping on Midu, Pidia de Mahasa, sugar bill Pahu the Gioji, Kanoka do Mumbai, Kanoka do Mayan Mila Patoka. Tour of sir power team do boba. I hygiene kind of Kanuki, factors in Yam Ying, Masa Ying Machumi, Aduga, Minister Gidamakta, who can Bahuna Deco, Manipur, see, I come see the Haying Akad Babore, the Amona shouldn't see me, she minister not reserved for my day. She Makanta, reserve a late politics. Job the promotional labor and Adana, politics study, any community in the Chimis or be Manipur, civil labor in it. Pitu the people. I the PSA areas of PA. Aduga magi number of ministers akhoi 60 gatani akhoi digi pi se kaino ga Sikkim ga Mizoram gatani akhoi sam pick pane ba 60 ne ba khoi yam pick to pick pa 60 gatang lai jaba adu ma yam pick pa lai ba ni masi da khoi ma sen khana ba si ai di chum deng khale ba ko ministers nothing ai akhoi bu logo dam ne khoi du logjo ha me di ai di mayam phangna dam na akhoi ofulu da si to mangi da adu ji am lai tre 7 khak lai re masi kana ga phangdu no ji bukta angak pani adu ga ain haijaba do other ministers self appointed by governor on advice of chief minister haibane ko and chief minister gi same chief minister na kana hapsi ke si maroi adu hundu omga sentence dai hapsang ta ga chief minister powerless oire adu maksu government efficient oire do ne ko adu na magi kuchaba ha ga best way da magi area da khangbo ai am ta community line lening de magi area da khangbo do khangbai di khudam ha da education minister ha kana oza gumba education system da yam khangjaba later quality education to research to me do hapagadi an over education system plan education do hor di loi horani wari boba law means ha kana law da khara khangba mi amai hakodam industry de khangba mi duna commerce ki industry ki hap tare home ha ga sai defense kari khara khangba mi police ka army ga nakna mi sing adu da home big tare adi sport ta khara sana khona dana sports si kari no ka si man experience later khangba mi do sport minister pi tare youth affairs sport mo da pi tare nata nupi gi empowerment nupi gi development khangba duna women empowerment women child development minister pi tare adagi di minority khangba do ngasai hai du khai mane minority khangba duna minority da pi tare wari bu ko amai to mai area da area of specialization hai tare khoina adu da piraga di lepa ki saw kane na traga de kang kong chai dana ko bam ta sport pai do mi atopa kanu education paisal laga di education du bono ka khola ne ba ko ba ta ne ba adu ai to ai kham mai gi si am dakale adu central level di masi sidadi state level di khara wai kum dhar pod aduga akhoi gi union gi level di government india gi central government di ina khamada pai ba singji highly qualified ba mai area adu da finance minister hairo adagi environment gi hairo law minister hairo mai gi kanu da khang nakna na yenga pi qualification da yenga pi khoda jar jan ga phangi du climate change gi kari gi environment gi am khangba mi ne ba ko adu ai khama su nakna basi masi pi bna sumba khali community line da ai handak ki di a kind of dangerous precedent handak ki se ahunga deputy aninga thamaga chief minister ga thamaga trimurti ki type ta tawse en khamata phabasu lerambe ya akoi lairiba hoji situation tawde ya da compulsion am lakpa dagi oiramba su ya aduga asengbadi madugi line du da community line daga deputy bor derang bor I am strongly object